So nje nitwa Badru Suleiman Muhammad. Iki? Badru Suleiman Muhammad. Karabaye. Ayo ntayo narinzi. Ayo Suleiman ari izina rya sogokuru, Muhammad ari rya data. Munda yawe niba hari mu busa shaka mu ico kintu your content. But how long did it take you to realize the content in that saucepan? Alright, twishimiye kongera kubana namwe nshuti mwese abakunda gukurikirana ibiganiro bya GMTV. Turishimye kuko right before us hari umugabo nzi guhera muri 2006 kugeza na bugingo n'ubu. Abarutu byinshi mushobora kuba mutazi wari we. Eric wo muri 2006 aho namumenyeye wenda na nyuma yaho kugeza uyu munsi. Mutware Eric, I want to confess that I am so happy to host you for the first time on the cameras of GMTV. You're most welcome. Thank you. Mezute. Ndaho. Yego. Nta kibazo. Turacari kumva. Yego. Kubw'ubwiza bw'Uwiteka. Tugihumeka. Actually, that's one of the things that surprised me from the Eric that I know. Yes. Ngaho ibwire abari kureba. Urumva ko Uwiteka ishobora byose niyo nkuru. Kandi akavuga we ngo ninje. I am who I am. Ninje uwo ndiwe. Noneho kashobora kukumenyesha mu bihe byinshi. All this life which we have known each other, let's say for the last almost 20 years, I would say that that was bonus which I'm living. Bonus, extra time. Kuvuye mu mahanga. Extra time. Kuko bawuzi abantu bari gukina gapira bakarangiza 90 zabo. Ego. Ariko bakabongeramo. Is a bonus. So njewe ni muri bonus. Yes. None abantu tuteye kubicisha amatsiko. Eric ni muntu ki? Banyise amazina menshi. Navutse mu gihe 1979. Mwaka wa 1979. Yego. In July. Kandi amazina yo nari mfite ico gihe. My father is Muslim. So nje nitwa Badru Suleiman Muhammad. Iki? Badru Suleiman Muhammad. Karabaye. Ayo ntayo narinzi. Ayo Suleiman ari izina rya sogokuru, Muhammad ari rya data. Nuko ariko nyine mama akaba yarari mu Anglican n'abasogokuruza bacu muri urwo ruhande araba evangelist ico gihe cha revival. Ino banyita Basil. Ino bande ba side ya mama. Aho turi muri Bufumbira banyita Basil Kwizera. Nuko Ndizihiwe ni izina ryo nyogokuru yampaye. Amazina kumaze kugwiza. So ayo nkayo mbe na amazina raho. Ariko kandi nanje mu gukura kwanje nsanga ngomba gushaka ayandi mazina yanje. So mu buryo bwo ndabasobanurira bwa nyuma igihe cyo twagereye tukaja mu zindi dini. Je banyitaga Kawukiguru Rubambansi. So ayo mazina yose na yanje. Ariko ubu nkaba nkoresha amazina yanje ari Ben Eric Kwizera Ndizihiwe. Muri ayo yose uvuze nta nayo ababyeyi babo bakubatije arimo, yewe nta nayo
ababyeyi bawe bakomoka kuri mama wawe bakwise no kuvuga ngo andi ninde wayaguhaye? Ayo kwizera Ndizihiwe Eric nayo kwa ba mama. Kandi gahuka ijuru. Gahuka iguru niyo tuyitirira iyo tumaze gukora ibintu byinshi nyine. Uragera ahantu baguhereze titles nangwa se amazina yo kwiyitirira. Now ikintu cyantangaje, of course uri mushuti wanje, hari ukuntu tuziranye, hari byinshi nkuziho, ariko hari ibintu byantangaje. Uyu munsi Eric narinzi nka Rastafarian, ufite dreadlocks ziri gukondora inyuma, zifite icyo zari zirusha nk'izara kedube mu buriburi. Muri 2006 the Eric that I knew atandukanye na Eric w'uyu munsi. I was surprised kukubona uri kuburira ijambo, uri kuvuga ubutumwa bw'ijambo ry'Imana ku mihanda ya Gisoro, mu basi hose. Ibi bintu byantangaje. Wavuye iriyo ute kugira ngo ube Eric w'uyu munsi? Noneho, how were you converted? How did you finally convert from the Muslim faith to who you are today? In fact, from the Rastafarianism to Muslim faith and then to the faith you are in, which you don't have to explain. Ubu nabisobanura ntya mu aho navukiye. I was born in Kenya, in Nairobi. Niyo wavukiye? Niyo navukiye. Mama yari yaragiye nk'abasuhuke, siko babita, exiles, mu gihe cya Idi Amin. So muri iyo minsi nyine acari umwana, yari ari ku ishuri iyo ari kwiga, nuko ninjye mfura ye, and then abonana n'umugabo who was a Muslim. Okay. So nanjye ndaboneka, ndavuka kuri riyo kugeza igihe cyo government iyo dufite ubu yafashe ubutegetsi ngoma. That was in 1986, because I remember I was old enough to know what was happening. Nari mfite imyaka 7. And I knew what was really going on. So aho niho hadutandukanyije, kuko njyewe ubwo nari narakuze ndi umuyisilamu, abantu bose banzi ku muyisilamu. Amashuri uzi muraja mu madrasa, mwiga ibintu nka gutyo, ariko ntabwo ari cyane, kuko mama nawe yarabashaka kugira ngo njyewe nkurire mu buryo bwo gutinya Imana iyo mu ijuru, iyo yaremye iby'isi byose nibyo mu ijuru. And every religion, as a matter of fact, has their own gods. Icyo nicyo kintu cyo mperutse guvumbura. Okay. Byo turabigarukaho. Aho turabigarukaho. Kuko nicyo cyambere cyo Uwiteka yari kuvuga ngo ari kubahereza amategeko 10. Ari kubabwira ngo ni njyewe Mana waremye ijuru n'isi. Tukagira iyindi yo uyitera imbere, tukaramya ibishushanyo. Ibyo byose yabivuze hariho impamvu, kuko abantu bari barageze mu gihe cyo biremeraga imana zabo. So ubu n'iki gihe cyo turimo urasanga ariko bimeze. Buri muntu in fact hari habikoraga n'ibigirwamana. Okay. Tutari twirengagiza icyo ibyo turaza kubigeraho. Wari kutubwira ukuntu wavukiye mu dini ya Islam, uza kuba Rastafarian. Now today sinzi uko ndakwita, niba uri umuvugabutumwa, niba uri pastor, niba uri reverend. The chronology iragenda itya: born Muslim under a Christian mom, wanze guhinduka mu Islam, ntabwo yagiyemo cyane. Then
through kuza back to Uganda kurira in a Christian family iri twereka gusoma Bible, gusenga, ibyo byose. Sogokuru ariwe se wa mama. Okay, no kuvuga ngo uragenda urakura mu gakizi urakura ariko along the way so nanje ntangira kwivumburira ibyanje kuko haza kuvuka gahuka ijuru. Exactly. Gahuka ijuru ngaho de kuvugira ibintu Rubambansi niwo wavuye muri wo babandi abayi bamaze kwiga idini. Nuko tangira nanje gushaka inzira zanje mbonana with the real African religion ivuga kuri Haile Selassie, ivuga ku buhanuzi ubwabaye na Marcus Garvey, ivuga ku uwo wari witwa Rastafari Makonnen. Ras ni it's a title. Ras is a title. Ni kuko wavuga ngo chief. Tafari Makonnen nigo gari mazina ga Haile Selassie. Nuko ko bamukoze umwami muri 1930. He was entitled the King of Kings and the Lord of Lords by the Ethiopians. Bamuhubwami. They called him the power of the Trinity. Nangwasi Haile Selassie. Nicho kimenyesha. The King of the Trinity. The power of the Trinity. Umwami w'ubutatu. Nangwa no imbaraga z'ubutatu. The power of the Trinity. Haile Selassie nicho kimenyesha. Okay. Nuko aho twebwe abemera ko hariho Pan-Africanism, abemera ko there is a religion which belong to Africans, tutangira Rastafarianism. And ninjiyemo cyane. Yes, kuko tuyisangaga dusoma Biblia kandi ugiye no gusoma mu gitabo cha Yeremiya 13 verse 23 haravuga ngo, can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? Then also you can do good who are accustomed to do evil. Bari kuvuga ngo can an Ethiopian change his skin, ngo haruko umwirabu yahinduka yahindura uruhu rwe. Sibyo? Ngo nangwa se ngo ingwe harugo shobora kuhindura buriya butoni bwayo. Ngo neno kimenyesha ngo then also you can do good. Aho niho natangiriye. That was your turning point. That was my turning point. So tuinjira mu Rastafarianism inside. Atari bya hano gusa gutambura ukamenya nihe Sheshemani irihe Ethiopia iyo bahaye the promised land, ukamenya nibi bikorwa nibihe. Aba Jamaica baraza tubana nabo dukora byose by'abarasta bagomba gukora to fulfill the Bible, because we used to read from the Bible. The book of Psalms. Nukuvango ba Rastafarianism ntabwo bagira igitabo cabo ahubwo bo basoma muri Bibiliya. Kirahari. It's called the Holy PB. It's a Bible. Holy PB. Yeah, instead of Bible you say PB. But it's a Bible. It's a Bible. This same Bible that we know. Biblia yacu yo dufite. It's just the Old Testament and the New Testament. Izina niryo rihinduka gusa. The Holy PB. Yes. Kandi irimo n'inyigisho, harimo izindi nyigisho za the teachings of His Majesty. Ariwe Haile Selassie. So hariho izindi kuko wabona ngo ufite Bible ariko hari igitabo ciyongeye. Then hariho ibindi bitabo byiyongeyeho nk'ubw'indirimbo bwanditswemo ibiki ibyo byose. So muri harimo iyo bita ngo the teachings of His Majesty of Haile Selassie. Byinshi cyane.
buri kuvuga ku all the sectors, all the whatever in life. Ikintu cyose kifashe ku buzima, whether it is marriage, whether it is growth, whether it is anger, whether it is how to love, ibintu byose birahari byanditswe in those teachings. Ariko nyine mu kugenda kwanje turi gushakisha ukuri, kuko nababwiye nakuriye Kenya, tuza mu Uganda, ngeze aho in the year 1997 nja South Africa. Reko tambuyera muhangura barayo ndi kurangiza amasomo, nuko that's when now my real if it was about philosophy, ibitekerezo byanje birahinduka, shaka gushakisha ahandi aho kuri, kandi aho niho natangiye gushakisha all over the world, kuko mu masomo urisanga uri kwigishwa n'abantu batambuye bavuye mu bihugu bitandukanye. Hariho quotation yo nari nshaka kugira ngo tusomeho gato. Hari umugabo yitwa Maulana Jalaluddin Rumi, mugabo wa Iran, abo babita ngo ni ba Sufi. Sufism iravuga ngo there is a life force within your soul. Kimenyesha ngo munda mu mutima wawe nanga mu bugingo bwawe harimo guhoraho iteka ryose. Iteka ryose kimenyesha bino byose by'Imana yashizeho, ariko muri byose the word, ijambo. Kuko wumva ngo isafuriya iri mu busa, bize no vango there is a life force within your soul, vango hari imbaraga z'ubugingo ziri muri roho wawe buhoraho. Kandi a force ni ikintu kitashira cy'imbaraga cyane. Life force, yes, gihoraho kidafite aho ubuhagaricyo, ntabwo gifite limitations, taherezo, sibyo? So ari kutubwira ngo the essence of life is within ourselves. Essence ni iki? Mbe ngo essence is something to do. Essence, the reason, the reason of life, the idea. Impamvu zo kubaho. Yes. Impamvu wabaho ni yihe? Kuko akenshi urasanga turi gushakisha kumenya what is the purpose of our life. Kuvuga ngo njewe ntacyo cyo maze, ntabwo ibyo ndi gukora byose ndi kureba ntacyo cyo bimaze, ntabwo ho biri kungeza. Ariko baravuga ngo the essence of life is within. Ni ugushakisha. Burya iyo tugiye gushakisha ubwenge, nukishaka impamvu zatuma ubaho. Nangwa impamvu zuriho, kuko in creation buri muntu afite impamvu yabayeho. So niweho ugomba kwishaka, ariko ntabwo ugomba kuja gukure, biri muri wowe. Okay? Nakaba nshaka kugira ngo nkizane neza yaba tuvuze dusomye muri Bibiliya, kuko ibi byose byo nashakaga kumenya nabisanze byose biri mu Bibiliya yera. Mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 3 umurongo wa 11, gitabo Ecclesiastes chapter 3 verse 11, haravuga hati mu Cyongereza chapter 3 verse 11, it says, He has made everything beautiful in its time. Also he has put eternity into man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. Ari kuvuga ngo mu gitabo cy'umubwiriza, ngo igitabo cy'umubwiriza 3:11, ngo nasanze ibyo yaremye byose birebanye n'igihe cyabyo,
yahaye abantu kumenya ibyahise n'ibizaza, ariko badashobora gusesengura ibikorwa by'Imana byose uko bingana. Yes. Aho imbere ahariya mu ruzungu haratubwira ngo he has made everything beautiful in its time. Buri kimwe cyose yari gikoze ari cyiza. So nta gihe cyuzabona icyo Imana yaremye nubwo hari abakatsi, nubwo hari abari umubu, ukavuga ngo kino kintu ngo ni kibi. Imana yagikoze gifite impamvu kandi ibona ari byose ari byiza. Then irabishira hariya iravuga ngo none bahaye guhoraho mu mitima yanyu. Ifata umutima w'umuntu ishiramo uhoraho. Blessed eternity inside. Iteka ryose irishira mu mutima w'umuntu. What does that mean? Kimenyesha uri kureba iyo telefone yufite. That body of that phone umaze kuyigura ntushiremo sim card. It is as good as anything. Umuntu yanyura akagira avuga ngo tino ntacyo kimaze. Rumva. So guhoraho is the sim card. The purpose, the essence of life iri muri kariya kantu. Yes. Kugira ngo that of this body kugira ngo be useful. So we are driven by something which is within us. Iyo ababa philosopher bise ngo it is sufri or zero, nothing. Na ndi kubwira ku sufuriya. Isufuriya yo irebye urabaga ntacyo kimaze. Nangwa inkono. Ariko mwone mwo guhaga kwawe kubaga. Iyo usanze irimo ubusosho no kwitera umugeri. Cyane. But it is empty. But when it fills up, it has more important things. Has content. Exactly. So ibyo nibyo tugomba kureba kuko ubuzima bwacu bumeze. Munda yawe niba harimo ubusa, shaka mu icyo kintu your content. But how long did it take you to realize the content in that saucepan?